yankozeho yarambwiye ngo ngaho genda Imana iguhaye abahungu n'abakobwa. Nibwo nagiye ntago nongeye kubona ukwezi kw'abagore muri uko kwezi kwa mbere. Ndagenda n'ubundi bya bitero bigakomeza bikaza, y'amazi yisuka ava ku mwana akisuka, nkagira ubwoba ariko nkajya mu nzu nkavuga Mana hari icyo wavuze kandi uyu mwana ubanza ari uwisezerano. Nkajya kwa muganga ariko nkavuga n'ayo magambo. None ndayarenze amezi nazikuriragamo mu mena Imana icyuma. Nagira ngo uhaguruke ube Yesu amashyi. Haguruka dushimira Imana. Haguruka komera Yesu amashyi menshi. Ongera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Mungu asifiwe. Ugiye kureba icyo Imana igiye gukorera hano. Mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera hano. Imana mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera hano. Imana itanga abana. Haleluya. Mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera hano. Yego mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aba bantu. Haleluya. Mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aba bantu. None mwumvirize, yaryamye hano hasi hafi iminota mirongo ingahe. None agize gute badi? Tuvuye ngo azayibyara. Wari umaze imyaka ingahe? Umwana afite imyaka 17, ariko icyo gihe nta mugabo nari mfite kuko umwana nabyaye ntago ari uwo mugabo. Nari maze imyaka 7 mbana n'umugabo. Abana n'umugabo imyaka 7, abana n'umugabo ategereje kubyara. Haleluya. Yesu nashimwe. Mungu asifiwe. Bikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana we. Bikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana we. Bikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana we. Iraje bigeze neza. Ihindura ibyanze guhenda. Umviriza, Imana iguhaye umugisha. Uwo mwana Imana iguhaye azaba umugisha. Azaba ari umwana w'umugisha. Azazana amashyo mu rugo, azana amamodoka mu rugo, azana amazu mu rugo. Hereza Imana icyubahiro. Aha ni hahandi wari uryamye Imana irakwibukira. Ni naho upfukamye Imana iragutabaye. Dukomere Imana amashyi menshi. Abari kubyumva neza biri kwinjiramo batere haleluya. Haleluya. Nitwa Nikuze Christina. Maze imyaka 2 n'amezi 7 mu mujyi wa Kigali. Iwacu ni ku Kamonyi. Nari umufiyemeri mfite umwana w'imyaka 12. Imana yarampaye amasezerano ko nzashaka mu mujyi wa Kigali 2015. Muri Covid Imana irabisohoza, nyihereje icyubahiro. Kuri Imana nikubwira ikintu ukagera mu rugo ntuzadamarare, ntabwo tujya tubura ba Penina. Nari maze amezi 6 nabyara. Umuntu arankomeretsa ariko kubwo gusenga narihanganye. Hari umukobwa w'Ikarongi twari inshuti arambwira ati Kimisagara hari ahantu basenga. W'Ikarongi. Ampaye nka. Nje gusenga hano ubundi ngewe nsengera muri ADPR mu Nyakabanda. Ngeze hano umushumba duhagurukije turi abadamu 2 arambwira ngo Imana ikubakiye urugo. Ndavuga ati Imana ni wubaka urugo unkureho n'igishakwe cyo kutabyara. Navuye hano ari mu kwa 11 mu kwa mbere ndasama.
najya njya gusenga bakambwira ngo nzabyara nk'abaheburayo